murakoze cyane abantu mwese mudukurikiye muri amasaha ni munyemerere rwose dushikamire inkuru ivuga ko abarwanyi bara FC 23 Intare za Sarambwe bamaze gukora amabara mu birindiro by'ingabo za leta ya Kongo FARDC izo Burundi mu gace bita Puezero ndetse no mu Minembwe. Bigenze bite rero, bihagaze bite ko mbona abantu benshi bahasize ubuzima? Muri amakuru kandi bakunzi bacu turaza kwerekeza mu mujyi wa Bukavu tubabwire ko umwe mu bayobozi ba 23 Intare za Sarambwe warukomeye mu mujyi wa Bukavu yamaze kuraswa na Wazalendo. Yarasiwe he, yitwa nde? Byose ndabifite imbere yanjye, ntujye kure uraza kumva byinshi bikomeye cyane. Muri amakuru kandi bakunzi bacu turaza kwerekeza muri teritwari ya Fizi tubabwire ko naho abarwanyi bara FC 23 Intare za Sarambwe bagabye ibitero bikomeye cyane muri aka gace. Ibi nabyo uraza kubyumva muri aya makuru. Muri amakuru kandi turaza kubabwira ko igisirikare cya leta ya Kongo FARDC drone zabo ku munsi w'ejo ziriwe zimishagira ibisasu biremereye cyane muri teritwari ya Minembwe. Ibi nabyo turaza kugenda tubigarukaho. Niko kuri turi ku itariki ya 22 ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2026. Nitwa Emmanuel Musabyimana kandi nkunda iyo murimo kunyumva. Nabashuje mwese abari mu Rwanda, mu majyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba, iburengerazuba, abantu bari mu mujyi wa Kigali mwese mbahaye ikaze muri amakuru akomeye cyane agiye kandi kugaruka ku ngingo z'ingenzi zikurikira. Muri amakuru turaza kwerekeza by'umwihariko muri Kivu y'amajyaruguru tubabwire ko muri teritwari ya Masisi imirwano irimo kwerekeza ku kirombe cya Rubaya. Ni nyuma yuko igisirikare cya leta ya Kongo FARDC, Wazalendo ndetse na FDLR bamaze gufata agace bita Kinigi. Ibi nabyo turaza kugenda tubigarukaho. Muri amakuru bakunzi bacu turaza kubabwira ko ahitwa Gatoyi imirwano imeze nabi na n'ubu ngubu uhera ku itariki ya 18 imirwano iracyakomeye cyane. Abarwanyi bara FC 23 Intare za Sarambwe nyuma yo kurekura aka gace ubu tuvugana ivumbi ririmo gutumuka. Ese abantu bari bwota amasimbi ku mugabane w'Uburayi, ku mugabane wa Aziya, ku mugabane wa Amerika, muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, muri Canada, murimo muratwumva? Niko kuri kandi muri amakuru turaza kwerekeza ku butaka bw'u Burundi tubabwire ko nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Burundi akomeje kwirukana abayobozi bagiye batandukanye kubera ikibuti cy'inkwavu. Inako kandi turaza kwerekeza ku butaka bw'u Rwanda tukababwira ko mu karere ka Rubavu ukekwaho gusambanya umwana w'imyaka 13 amushukishije ji yatawe muri yombe. Byabereye uraza kubyumva muri aya makuru. Muri amakuru kandi bakunzi bacu turaza kwerekeza mu karere ka Muhanga tubabwire ko abatari bamenyekana bashatse kwiba umunara w'itumanaho, ariko kandi abaturage baza kubafata bakizwa n'amaguru bahasiga imodoka. Ubu tuvugana iyo modoka irihe, byose ndabifite imbere yanjye, ntujye kure uraza kumva byinshi bikomeye cyane. Naho mu gihugu cya Uganda iperereza nyuma yuko umugabo yapfuye arimo guterera akabariro mu gihuru riracyakomeje. Byose uraza kubyumva muri aya makuru. Nyemerera rwose witonze urebe munsi ya video kuri ako gakumwe kareba hejuru cyangwa se like ukandeho urebe niba kabaze kuba umukara, ubundi wicecekere ibindi ubimbaze. Niko kuri reka nsome ku mazi amasegonda 2 gusa ubundi ngaruke nyatotora. Murakoze cyane abantu mwese mudukurikiye muri amasaha. Reka twinjire muri amakuru ku buryo burambuye, ariko rwose mutwemerere amakuru yacu tuyatangirire mu mujyi wa Bukavu mu gace bita Mukwekwe. Amakuru ingenzi rero aravuga ko kuri Avenue Mukwekwe harasiwe umwe mu bayobozi ba 23 Intare za Sarambwe witwa Maître Dani Bashinge. Yarashwe na Wazalendo kandi ni mu gihe uyu mujyi wa Bukavu urimo Wazalendo zirimo kujagata. Ni mu gihe kandi mu
masaha yacu ya mu gitondo twababwiye ko ingabo z'u Burundi zari zirimo gutungwa n'imodoka yo mu bwoko cyangwa se imodoka itwara essence berekeza hariya mu mujyi wa Bukavu. Barimo kugenda rero mubona zimwe mu ngaruka z'uko aba basirikare barimo kugenda binjira mu mujyi wa Bukavu. Mara makuru kandi bakunzi bacu twababwiye ko igisirikare cya leta ya Kongo FARDC cyahuye n'uruva gusenya muri teritwari ya Minembwe ndetse no mu gace bita Puezero nkuko amakuru ingenzi arimo kugenda abivuga. Abarwanyi bara FC 23 intare za Sarambwe biriwe bagaba ibitero bikomeye cyane ku gisirikare cya leta ya Kongo FARDC ku munsi w'ejo ndetse n'iri joro ryose. Igisirikare cya leta ya Kongo FARDC igisirikare cyo Burundi nago bigeze bahumeka habe na gato. Amakuru ingenzi rero aravuga ko igisirikare cya leta ya Kongo FARDC icyo Burundi batangaje igihombo gikomeye cyane batewe n'igisirikare cy'abarwanyi bara FC 23 intare za Sarambwe mu gace bita Mikenke ndetse no mu gace bita Puezero nkuko amakuru arimo guturuka muri biriya bice arimo kugenda abivuga. Ni mu gihe kandi umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ukomeje kuzamba. Ubu tuvugana igisirikare cya leta ya Kongo FARDC cyamaze gushyira hanze itangazo rikomeye cyane cyemeza ko abarwanyi bara FC 23 intare za Sarambwe bitewe n'ibyo bakoreye kuri Puezero ndetse no mu Minembwe bagomba gufatirwa ibihano bikomeye cyane n'imiryango mpuzamahanga. Amakuru ingenzi rero aravuga ko abarwanyi bara FC 23 intare za Sarambwe bazamuye drone zigera kuri 3 zikagenda zikamishagira ndetse zigashwanyaguza ibirindiro by'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC ndetse n'icyo Burundi ahitwa Puezero kuva ku itariki ya 20 ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2026. Abarwanyi bara FC 23 intare za Sarambwe nago barimo gutuza, barimo kugaba ibitero bikomeye cyane ku gisirikare cya leta ya Kongo FARDC. Amakuru ingenzi rero arimo guturuka ku mirongo y'imbere ku rugamba aravuga ko eta majoro igisirikare cyo Burundi yamaze kugaragaza ko ibitero by'abarwanyi bara FC 23 intare za Sarambwe byangije ibintu byinshi ndetse binica abasirikare benshi mu Burundi. Icyakora kugera isaha nago hari hamenyekana imibare y'abasirikare baguye ku mirongo imbere ku rugamba nkuko amakuru arimo kugenda atugeraho arimo kugenda abivuga. Amakuru ingenzi kandi arimo guturuka ku mirongo imbere ku rugamba aravuga ko muri teritwari ya Minembwe drone z'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC zo mu bwoko bwa kamikazi zagabye ibitero bikomeye cyane mu bice bigiye bitandukanye mu gihe kandi intambara ikomeje gufata indi ntera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ihuriro ry'abarwanyi bara FC 23 intare za Sarambwe ryatangaje ko igisirikare cya leta ya Kongo FARDC cyagabye ibitero bikomeye cyane mu bice bigiye bitandukanye. Bwana Lawrence Kanyuka umuvugizi w'abarwanyi bara FC 23 intare za Sarambwe yavuze ko kuva mu rukerera rwo kuri uyu wa kane ku munsi w'ejo tariki ya 21 bishyira tariki ya 22 ijoro rikeye kugeza aka kanya bagabye ibitero bikomeye cyane mu bice bigiye bitandukanye byo muri teritwari ya Minembwe. Gisirikare cya leta ya Kongo FARDC icyo Burundi imitwe itwara gisirikare ya Wazalendo na FDLR barimo gutungwa agatoki ko kugaba ibitero muri karagace. Icyakora amakuru ingenzi arimo kuvuga ko gisirikare cya leta ya Kongo FARDC cyakoresheje indege zo mu bwoko bwa KT6 mu bice bigiye bitandukanye aho izi drone zagabye ibitero mu bice bituwe n'abaturage benshi bakahasiga ubuzima. Amakuru rero arimo kuvuga ko ibi bitero byagabwe mu bice bigiye bitandukanye by'umwihariko muri santere yo mu Bidego, Mikenke ndetse Karingi, Karongi, hose hagabwe ibitero bikomeye cyane ndetse abaturage benshi bahasiga ubuzima. Icyakora Bwana Lawrence Kanyuka ntabwo yigeze agaragaza niba hari abasirikare ba 23 intare za Sarambwe baba bakomeretse cyangwa se ngo bahasige ubuzima.
Amakuru y'ingenzi kandi arimo guturuka ku mirongo y'imbere ku rugamba muri Kivu y'Amajyaruguru aravuga ko abarwanyi b'igisirikare kirwana ku ruhande rwa leta ya Kinshasa kigizwe n'ingabo za leta ya Kongo FARDC, Wazalendo, FDLR nyuma y'imirwano ikomeye cyane yabereye muri teritwari ya Masisi by'umwihariko mu gace bita Kinigi. Ubu tuvugana igisirikare cya leta ya Kongo FARDC cyamaze kwigarurira agace bita Kinigi nk'uko amatangazo arimo gutangazwa n'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC arimo kugenda abivuga. Ni imirwano rero ikomeye cyane kandi twavuga ko irimo kototera ikirombe cya Rubaya. Ni nyuma yuko General Sultan Makenga Emmanuel avuze ko atazarekura ikirombe cya Rubaya. Ubu tuvugana ibintu birakomeye cyane by'umwihariko ku mirongo y'imbere ku rugamba nk'uko amakuru y'ingenzi arimo kugenda abivuga. N'amakuru rero arimo guturuka ku mirongo y'imbere ku rugamba avuga ko umujyi muto wa Kinigi uherereye mu murenge cyangwa se muri secteur ya Gatoyi muri teritwari ya Masisi, imirwano ikomeye cyane irimo gusakiranya ingabo za leta ya Kongo FARDC n'abafatanya bikorwa babo bari muri koperative imwe bakomeje kugaba ibitero bikomeye cyane ku barwanyi bara FC 23 Intare za Sarambwe kuva ku munsi w'ejo tariki ya 21 kugera muri rukerera tariki ya 22. Amakuru arimo kugera hano ku isimi ryacu kandi yizewe aravuga ko igisirikare cy'abarwanyi bara FC 23 Intare za Sarambwe bamaze gukora repuri strategique muri aka gace. Ubu tuvugana rero aka gace bita Kinigi kari hafi gato ya Gatoyi kamaze kujyamo ingabo za leta ya Kongo FARDC. Umubare rero wabahitanwe n'ino mirwano nturamenyekana, ariko ingabo za leta bamwe hamwe n'abafatanya bikorwa bazo zikomeje ibikorwa byazo byo gusukura ako karere. Amakuru rero aturuka muri ako karere adashobora kugenzurwa n'uwari wese cyangwa se adashobora gutangwa n'uwari wese usibye wakorewe ibyo bintu cyangwa se uwabikoze. Amakuru rero aravuga ko imirwano irimo kugenda yegera neza cyangwa se yerekeza ku kirombe cya Rubaya gicukurwamo 20% by'amabuye y'agaciro yo mu bwoko bwa korota. Ini mirwano kandi yatumye imiryango myinshi ihungira mu turere dufatwa n'udutekanye aho habayemo imirwano ikomeye cyane. Bavandimwe nshuti z'akadasohoka, ese muratwumva? Nyandikira umbwire uti ngewe ndakumva mperereye muri aka gace. Abantu bari mu majyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba, iburengerazuba, ese murimo muratwumva? Nimutubwire nimba murimo kutwumva rwose. Nimutubwire abantu bari mu majyaruguru y'u Rwanda, mu majyepfo, iburasirazuba, iburengerazuba, ese murimo muratwumva? I Rubavu se murimo muratwumva? Nyamagabe, Nyamasheke, Rusizi muratwumva? I Muhanga, Ruhango, ese muratwumva? Nimutubwire nimba murimo muratwumva abantu bo mu Bugesera, Gatsibo, Nyagatare, ese muratwumva? Gicumbi, Rulindo, Gakenke, Burera, ese muratwumva? Ese mu mujyi wa Kigali murimo muratwumva? Nimutwandikire rwose, mwe gutinya kutwandikira, mutubwire nimba murimo muratwumva. Ariko abantu bari mu gihugu cy'u Burundi nimutubwire nimba murimo muratwumva. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Zambia, Zimbabwe, Afrika ya Kusini, Kenya, Nairobi, ese abantu bari muri Uganda muratwumva? Tanzania muratwumva? Se nimutwandikire mutubwire nimba murimo kutwumva. Ingabo z'abarwanyi bara FC 23 Intare za Sarambwe zakubitiye ahababaza ingabo za leta ya Kongo FARDC iz'u Burundi muri Kivu y'Amajyepfo mu bice byo mu Minembwe. Ni ibitero bikomeye cyane byakoreshejwe drone zo mu bwoko bwa kamikaze CH4. Ni mu bitero kandi la FC 23 Intare za Sarambwe yagabye mu gace ka Mikenke muri teritwari ya Mwenga mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Abasirikare
abasirikare benshi barwana ku ruhande rwa leta ya Kinshasa bahasiga ubuzima. Amashusho rero akomeje gukwirakwira agaragara ku mbuga nkoranyambaga, aragaragaza imirambo myinshi y'abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC ndetse n'ingabo z'u Burundi. Ndagira ngo mumbwire, ese uri ku rubuga rwacu rwa WhatsApp? Nyandikira kuri 0783322204 0783322204. Amakuru y'ingenzi kandi aravuga ko igisirikare cya leta ya Kongo FARDC kirimo gusaba imiryango mpuzamahanga gufatira ibihano bikomeye cyane abarwanyi bara FCM 23 intare za Sarambwe. Igisirikare cya leta ya Kongo FARDC kirimo gushinza abarwanyi ba M23 kurenga ku masezerano ya Gahenge, ndetse kandi bakabashinza kugaba ibitero ku birindiro byabo ndetse no kubicira abasirikare. Nyandikira hasi muri komenti umbwire, ese abarwanyi bara FCM 23 ibi bintu bakoze ese baraza kubihanirwa, biremewe cyangwa ntago byemewe? Ese ibi bintu abarwanyi bara FCM 23 intare za Sarambwe bakoze byari bikwiye cyangwa ntago byari bikwiye? Igitekerezo ni cyawe, uraza kugira uruhare muri aya makuru wandika hasi muri komenti. Ariko kandi ibice nka Mikenke, Gakenke, Karingi, Karongi n'uduce twinshi two muri teritwari ya Minembwe tumaze iminsi twarabaye isibaniro ry'ibitero bya drone ku byagabwaga cyangwa se bigabwa n'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC, ingabo z'u Burundi, imitwe itwara gisirikare ya Wazalendo FDLR ndetse n'ingabo za Generali Kayumba Nyamwasa. Mu gihe kandi muri teritwari ya Fizi abarwanyi bara FCM 23 intare za Sarambwe naho bakije umuriro ukomeye cyane. Ubu tuvugana ivumbi ririmo gutambuka oya kugenda oya. Ubu tuvugana umwana arimo kurira nyina ntiyumve. Igisirikare cya leta ya Kongo FARDC icyo Burundi barimo gukubitwa izakabwana by'umwereko muri aka gace, nk'uko imbone zacu zirimo kugenda zitubwira amakuru uko bihagaze. Ibintu rero bikomeje kuzamba cyane by'umwereko muri kara gace. Naho kandi ku butaka bw'u Rwanda mu karere ka Rubavu, amakuru y'ingenzi aravuga ko ukekwaho gusambanya umwana w'imyaka 13 yatawe muri yombi. Nzabanita Espoir w'imyaka 29 wo mu mudugudu wa Rurembo, akagari ka Byahi mu murenge wa Rubavu, akarere ka Rubavu, ukekwaho gusambanya umwana w'umukobwa w'imyaka 13 nyuma yo kumushukisha tobe cyangwa seji n'amafaranga 300 yatawe muri yombi. Amakuru y'ingenzi rero aravuga ko uyu ngo yatawe muri yombi by'umwereko. Uyu mukobwa akaba avuka mu karere ka Rutsiro, yaramaze amezi arenga 2 atuye muri uwo mudugudu wa Rurembo, akagari ka Byahe mu murenge wa Rubavu, aho yari yaraje gufasha imirimo imwe n'imwe nyina wabo urwaye. Abaturanyi rero b'uyu mwana bavuga ko ku itariki ya 9 Gicurasi umwaka wa 2026 yari kumwe n'undi mukobwa baturanye, ubwo bagendanaga bagahura n'uwo mugabo uvugwaho kumusambanya. Mbere yashakaga kubasambanya bombi, ababeshyeshya ko afite imodoka azabaha. Nako kandi andi makuru akomeye cyane aturuka mu karere ka Muhanga aravuga ko abatari bamenyekana bagiye kwiba umunara. Abantu batari bamenyekana mu murenge wa Shyogwe mu karere ka Muhanga bagerageje kwiba ibikoresho byo ku munara wa sosiyete y'itumanaho imwe mu zikorera hano ku butaka bw'u Rwanda, uherereye mu mudugudu wa Munyinya, akagari ka Ruri mu murenge wa Shyogwe. Ariko abaturage batabaza inzego z'umutekano batesha abo bajura bari baje kwiba. Hanyuma rero abo bajura barirukanka
bakizwa n'amaguru hanyuma bahasiga imodoka nk'uko amakuru y'ingenzi arimo kugenda atugeraho arimo kugenda abivuga. Ariko kandi andi makuru arimo guturuka ku butaka bw'u Rwanda aravuga ko mu mujyi wa Kigali mu mujyi wa Kigali ibiyobyabwenge bicuruzwa bitemewe bingana bifite akayabo ka miliyoni 61,701 y'amafaranga y'u Rwanda. Amakuru y'ingenzi rero aravuga ko ibi byamenwe. Polisi y'u Rwanda ikorera mu mujyi wa Kigali ifatanyije n'inzego zitandukanye zirimo urwego rw'ubugenzacyaha bamenye ibiyobyabwenge mu mujyi wa Kigali nk'uko amakuru y'ingenzi arimo kugenda atugeraho arimo kugenda abivuga. N'amakuru rero akomeje kugenda aturuka ku butaka bw'u Rwanda, ariko kandi twerekeze ku butaka bw'u Burundi tubabwire ko nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Burundi yamaze kwirukana abantu benshi bagiye batandukanye harimo abasirikare bafite ipeti rya koroneri abaziza ikibuti cy'inkwavu nk'uko amakuru y'ingenzi arimo kugenda atugeraho arimo kugenda abivuga. Ni nyuma y'uko rero nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Burundi asuye umushinga wo korora inkwavu ndetse no kuzitobora kugira ngo zibe nyinshi kandi bazazikwirakwize mu baturage kugira ngo zibateze imbere. Perezida wa Repubulika y'u Burundi bwana Evariste Ndayishimiye yasuye hamwe mu hakorerwa cyangwa se mu ahatunganyirizwa uwo mushinga wo korora inkwavu, ariko asanga amafaranga yavuye muri kese ya leta nta hantu ahuriye n'ibikorwa byakozwe. Afata icyemezo cyo kwirukana abayobozi benshi harimo n'umusirikare ufite ipeti rya koroneri nk'uko amakuru y'ingenzi twagiye tuyabagezaho mu makuru yacu ya mu gitondo. Amakuru y'ingenzi rero arimo guturuka ku mirongo y'imbere ku rugamba kandi aravuga ko ibintu bikomeje kuzamba by'umwihariko mu bice bigiye bitandukanye by'umwihariko mu mujyi wa Uvira amasasu yaraye yumvikana, ariko bikavugwa ko ari wazalendo zari zirimo kugenda zisubiranamo. Naho rero mu gihugu cya Uganda amakuru aravuga ko umwe mu bagabo wishwe cyangwa se umugabo wapfuye, hari umugabo wapfuye yararimo guterera akabariro mu gihuru. Amakuru rero aravuga ko iperereza rigikomeje mu gihugu cya Uganda, nako kandi wari ushinzwe inteko ishinga amategeko hariya ku butaka bwa Uganda. Imodoka ze zose zigera ku 6 zafatiriwe ndetse n'umwambaro uhenze cyane yari yambaye mu irahira rya nyakubahwa perezida wa Repubulika ya Uganda. Uwo mwambaro nawe wafatiriwe kugira ngo ugurishwe hanyuma amafaranga asubizwe muri kese ya leta. Uyu mugore rero arashinjwa ruswa cyangwa se aragirizwa kuba yaragize uruhare muri ruswa hano ku butaka bwa Uganda. Reka rero tubashimire kandi tubifurize gukomeza kugira ibihe byiza, ariko tubabaza nimba mwari mudukurikiye by'umwihariko abantu bari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abantu bari muri Canada, mu Budage, mu Bwongereza, mu Busuwisi ndetse no mu Bubiligi, ahantu henshi yagiye hatandukanye mwatwumvaga. Mu Rwanda mu mujyi wa Kigali, mu majyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba, iburengerazuba, ibwota amasimbi, hano mu karere k'ibiyaga bigari, mu gihugu cya Uganda, mu gihugu cy'u Burundi, Tanzania, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Zambia, Zimbabwe, Afrika ya Kusini mwatwumvaga. Reka dushimire abantu mwese mwari mudukurikiye muri Mozambique, Central Africa ndetse no muri Sudani aho mwagiye gucunga amahoro n'umutekano. Abantu mwese mwari mudukurikiye by'umwihariko mwaraye izamu, abaganga, abapolisi, abasirikare, turabashimiye mwese kuba mwari mudukurikiye. Dushimiye abantu mwese by'umwihariko muri force, abantu mwaciye muri force, ndavuga reserve force. Mwese turabashimiye, mukomeze kugira umunsi mwiza kandi abagiye guhaha muhahe muronke, abarwayi Imana ibakize. Reka mbabwire ngo atantotu tatu semezamido isimbi ryacu kuri izi nkuru ziba zikomeye cyane by'umwihariko zibanda kuri politike, umutekano ndetse na diplomasi mu rwego mpuzamahanga. Reka rero mbabwire ngo nitwa Emmanuel Musabyimana, ninjye twabanaga muri amakuru akomeye cyane yagarutse ku mirongo imbere ku rugamba ku butaka bwa Kongo by'umwihariko aho umwana arimo kurira nyina ntiyumve. Reka mbabwire ngo mukomeze kugira umunsi mwiza.